Saudoso Comandante Antônio Soares da Silva neve o código Maucalo antes a coto is husikela mensagem bawan mane neve durante ne acompanha saudoso halo tratamento e a Malásia. Entrevista neve halau quintal bot bali di dili quinta-feira ne. Wan mane saudoso Antônio Soares da Silva o código Maucalo Pascoal Sidik Lemorai explica quando o tratamento no moras neve niamang hasoro durante halo tratamento e hospital Malásia. Além de ne conta kata, antes saudoso hakoto is husikela liameno baniwan manene. Ni agradece ao governo no veterano nevema que a iniciativa hodi lori saudoso bahalo segundo tratamento e a nação Malásia. Wan manene conta kata, dificuldade nebe contribui ba saudoso to hakoto is maka Ministério Saúde sidau selo de vida, husi hospital Malásia inclui nação rua selo no tratamento dada tempo to saudoso hakoto is. Tu irmã acompanha a declaração completa husi saudoso ni wan mane. Pai bahala tratamento ia Malaysia ia julho ia fulang ida bal bisi fulang rua ba moras main moras prostat. Como moras prostat ne maka alo pressão depois operasi ne mak hetang kanker itu abene kanker dia nebeke sila kita tadi yang katak todang oleh tamane tur médico sirnya tatikan bisa fatkan depois di dane fulang rua mai falia dili atau tentunya prepara para tuba tratamento tur mai dan maka kompannya usi Alferes Zong e lelu agresse ba ya veteranos na força armadas nebeke koti inisiativo atulori pai ba ya segundo tratamento ne tabai itabo sirateno tu kata ya setembro larang ita ya sermoni bot simo itinam bapa depois dana iterona mosba ya media kata itene ministro sidak bel selu divides nebeke ya Malaysia Singapura Indonesia ko idane maka dificulta tiapanya moras dada to ya dia 26 maka foi saiu si ia dili baya Malaysia. Ya Malaysia cira bauluk to tau ke impus tambah apanya isintung ela. Depois suatu dia baru CT scan para preparação ba ia kemonya. Kemo primeiro ia dia 3 de outubro, dia 27 começa. Queima primeiro dia 3 dia queima primeiro né dia 3 de outubro né depois de queimo paciente yang anessa todo itu tambah amur dumia te panyesi abe ami fokoragem na fatima pai dia kata queimo né sempre mahambot sempre imu barak be para be halako ngai murus ne be kedumi abe la oba ia lorong tolu depois antes de depois de dia 3 lorong tulu ba oi paciente anessa kemane law sansa atu ninya moras aibe aumenta filfal moras debek iya ya neba doktor sira foti medida primeiro maka uinsa para apa bele hetang nutrição debek fo paine durante 16 jam kada lorong 16 jam atune pai bele stabil filafali maybe idane muslabele ajuda pai moras e CT scan filafali ya de 11 a 3 horas CT scan filafali ami atuare para onsa kari ke botru manebe ka painya kabularane maybe kabuni bubela saela to lorong rua anti satu aku tuis amda alfris makan kompanya paiduni alin saela ya liur am truka malu ipai ateta mai hawa ansane hawlas buka bot tidak na kole maksai Antone gukoin soro mabian pernah ikoin ne pai kole igus mai haun durang senya mau newa kompanya usi Alferes aus Alferes ne pai kole ang samane pai karkau bot ya ilara ne makni kole sene mabe idane afoi molokene au ni halin det muslaten
haware ansa ngaten ansa botida nebe kita lá itala espera mebe kala dan destino maromaknya e hau representasi família e mususi veteranos ser nebe que acompanham durante ne lili mus baya ministro saúde e pai akotu nya is nemure semundo ia dia 12 quase tuknen madrugada la bela na tamba Dr. Sir Musibit lima utuan yang kata sequando pai makmuris to jam 10 ke 11 betul masih akuntu saya kablar Dr. Sir mafatete mai e alferis makne ne laos de família makwela mebe ne usi força armada será acompanhando durante ia Dr. Balo atual tratamento harus sempre bolo tamba labelo os família rasik maka ia mebe tamane forças foi dane maka paya kotuis ami fo aviso am fatene baya embaixada depois nos liga baya família balo nembe que dili ba pai sira nembe que veteranos forças armadas ambe contato basira liba ya Ministro Saúde. Reportagem no Vai Magno, televisão Timor Post. Janela informação ba emogoto. Atau tem informação atual dia kliu, kita haluha. Hane yang botão subscribe, like. Halo comentário no fahe tutang ba media sosial hotu.